Kao što jelu začini daju prijatnost i ukus, tako i začini kampiranja utiču na kvalitet istog. Mir s vama. Na primjer, jedan ovakav bat je vrlo korisna stvar na jednodnevnom, a pogotovo na višednevnom kampiranju. Pravi se vrlo lako. Ako auto nije u sjeni, zasjenite unutrašnjost folijama ili na neki drugi način zavjesama, dijelovima garderobe i slično, naročito ako u autu spavate. Šiber sam oškrinuo da pokažem panel solarnog sistema. U ovoj marami je osušeni hljeb star 5 dana. Osim što je tvrd kao dvopek, nije ništa izgubio od kvaliteta. Na kampovanje nosim nestariju garderobu iz više razloga. Prvo, ne moraš je vraćati ni prati poslije kampiranja. To smanjuje težinu tereta, što je bitno onima koji opremu nose u rancu na leđima. Zatim, za čas posla, na primjer, od pantalona napravim šorc. Na kampiranju u divljini, naročito na bushcraftu, ništa se ne baca jer se sve može na neki način ponovo iskoristiti. Bushcrafter bi ove nogavice isjekao na trake, upreo ih i napravio neki kanap. I džepovi bi se mogli pametno iskoristiti, naročito ako imaju resvešlus. Mogli bi da se koriste kao kesice za razne sitnice ili za kore za potpalu, a i sami bi mogli da se iskoriste za potpalu kao i nogavice. A tek lastić ili učkur mir i ljubav.